Kublai, Kublai api bro, nyambet, nyambet, nyambet. Kublai ini nyambet ya ke BJP. Insay rock biang naladap keren mangamo. Parlawi, ngadap din sa dokumen siya mga niyo, yang kanikalat. Bangan yang kawan jongpi, bagan ay kasin kabanang kong napadang ki public meeting baro, bang yang hakan ay kajanin, bang insdang ya kani kajing ya kanbas election pajba, nang ni nakasinong jelep, kumalaong meneh, nasaw sarong sa sisiyan par hadin sansnem. Bangan yang nak kani kaju kecaka, bat nak kaju kani kayeng. Bangan sedang yang dijingkan bas election, nak kani kesenong jelep jumpi. Bat kadai kesenong kaba daw, badai nang ni bangi sedang, badai nang ni bangi ra yang kajing job. Bat kumta terter ngini ya bat kanbas haka konstitusi berogawe ngini nyombet, ngini nyombet. Ini nyombet, play ini nyombet ya ke BJP. Adap dari sukmen banyu i kini kiri orang baro di badan bangga hang ni akan ni pandal pada akan ni rensan. Asoban ai keblai kerpang i kini kiri orang ba keblai sim benda ban pensai kaman jong pi pai ba ya kadau bangidon akan ni kecaka bagi kadau bangidon akan ni ke parti BJP. Bangai kublai kerpang iba kersian iba bat kumju yu samlarang ba truly akane kapor kade ke pentas kejonga bangan pensai kadukan ni kenang ba ini apa scam ya kan jenggot ke jing perkan jungi bangin ya bet banyan nyombet aka BJP hajar khapra hibaro Sila ay hangay kajigjob ng party congress. Ada ngalapoy hantay po assembly. Ngalasot ho pangihap hapsong no hakiben. Omday hakisuki. Dia habang isyong ben. Ngilay presyang hiban niya kersyot ni kajing syong hakaben. Sans nem lasot ho ba ladon kam hiban day ban syong hakasuki. Day nom day. Aba syong hakasuki laban le bon ni mataki pajba daday na markada-kadaw na mino nakaseng kongres bat ngarong haka party BJP bangarong haka ni party ro kaday mata jongpi ki pajba jong ka konsumsi baro kaway na marbalay kaday ka konsumsi kadang day banyo bon syo ya ki jingirap na kakti jong u Narendra Modi u Prime Minister jong i day nam day ka parti BJP kadai ka parti ka hetam hakane ka partai berokawai om dai ta kari kan mau we junga kadai ka parti ka hetam ha ka partai berokawai dia nomor kata ngaso sarong bangan dan hakane ka parti bat kumju bangan yalam ya pi bara ban yalang ki dekat jong kane ka parti BJP kumalang mene ibaam bakane ke parti kamde ke parti niam kane kade ke parti politics bakade ke parti bansensar ya kari jungi bat kumjo bansensar ya kane ke jela jungi dia nomor kata abang ala ya kendo iki kaddo kane ki rangba noong iki nginle kumno hakane ke election ke Banuan kita kiri rangba kiong kumno kiong ba abang iyo yung kau modi, abang iyo yung kalat no modi, abang iyo yung kaom no modi, iyo yung kayeng no modi, bat kumjong iyo yung kapengkanar no modi, kake kan fi bapinlet sa kayeng modi, kaday namday, dengi ni don hakayeng kabahe, kayeng kabadam kababiyang, bat kayeng kabaruspa, kayeng kabadon pisah. Gaya ka daw mangijit yung kumana kayeng
bangi sudon kam bangi idang long kibri kebeduk hakane ka konsumsi bangi don kam banwandra bun ki jingerap yang mata kidok kisuk kisem siliang sama liang ya baro iway biway ngidon kam bangin perkat kilong kwe kilong pa kitemen kisamla baro abang apit sans nem ngaladon hakane kajinglong MLA jonga ngalapet hantay po darbartuan ampat idey ya ka NPP ne ka UDP bakandang day banyo ban sensar biang ya ka ni gejala jongi laday hop baka day ka party BJP ka day ban syong hantay ban sensar na markadaw kalong ba sinaya kat baday ban pelut haka ni gejala kapisa kawan bay nang day na Delhi na katijong Modi Digine ki parlok jongi, ki basensari kene gejala jongi, ki hablek, syadu sa Delhi ban lek ban kro, nau Modi ban ong subha ay pisay ini. Ban bang ipha ay kini gibriyo, ban bapha yakine bakin lek ban kro, syatay sa Delhi ya kapisa nau Modi, ban da lek sa Delhi ro nang hang up nakisngi ban yo ban kedu Modi, ladai ban pha bay dau briyo lajong. Banlek ban pisa no Modi day nam day namar kata kataw ngidey ban lon dan ke direct link kata kamot sura ka mobile nang ne su phone yung Modi layo pisa day nam day ban bayat lembah kibriw don sakidalal hanta ki ban sim commission lala banlek ban hida dalade ban phone bay yung Modi day kata mga saperhat Ngong day mata kidi kiduk kisuk jongi bangi day bandon ke direct link kata kamut ngan sinay ke surok nang ni namo suram konstitusi syadu saying jong Modi direct don kamban ya lemban nang no day nam day kibril kebastat kinong ilam bastat kipe jengay baki jengay om day kum kini kiwe ne kisubun kam ya ke kentha yu ba esem syang pliang day nam day namar balay kilasunto bahang thi hamadan lakhnyo kibrium dan syo kibriu kilakhnyo namar balay bun kibriu kibala telun kiblawan rung hauba syang pliang baik dang mentan ngapediang subhay kini kikon samla jongah ni ba na mau penru kilawan bandrung mentangasngi na NPP na UDP dang menmet na yusngau kladon kajingnya halah tepo mau pen kajingnya perta umbak syang pliang kumta ka parti BJP kalau kumta ndrei nakut ke election lahap lek ban Delhi ban kro pisah day num day menta ke pikiran kan pamon dala day kapor paden dala terkhong ka state pihap lek syai ban pisah no Modi day num day dan namar katanging don ka manginbot ikita gibriyo banek kentha kanjinglong jonga kalong kumta bangam day ubriyo ban kentha ya kiwe ki kandidat ladaki kimon subha bakin kren kimat kren ni tre lakakam namar kanjing job kaladon hakti jongi day nam day ngin kren iki issue abang ngayen hang ne hakmat jong pi perlok me ngayen ban kren ya kijing jong upai ba ngayen ban kren bake ngan trei nang ne sans nem sakmat nam dan por bangan ong uta walang kumta uta uli na uyong ulengkot na ujurang upong patrol lengkot na patrol jurang day nam day abang ayen hang ne ngamdai bangan penmit ya kapor jong pi daki jingkren ki balai pujai andrai ngan kren iki issues na kren iki issue jong upai ba adu menta menne upai ba udang don bon ki jing hakane kanjela jong i bat haga konsumsi jong i ar hajar khapra abang ayeng hakmat jong pi nang ning ong kumno ngolara pi yang ka jingjob nga kakam ka banung kongdo kabangan trey kadai bangan ya rap ikinong rap bat kumjo hi ngala ya rap ikinong rap
Da ka ba penkala marrep iki marklaw. Day nam day. 100% kimar klaw kila kelamar rep menda kinong rep jongi baro kibahaka konstituensi jongi kidon bet sabri namar balay kadega por bat ot senyam day nam day menda day kadang-kadang masabu meeting kamiet balay ngakwa kita kinong rep bakinwan ban sengap ya kani kajingkan bas jongi menda janmian kinong rep pensua arpo laipau tengah sekilo gilit di usensar anda mentanda penkelamar rep imar klau lak poi katno sispa arpo sispa laipau sekilo denum day katno kalalong kajing mentoy kinong rep jungi bat kane kade ka skim ka balong permanen ni menta jung kinong rep menta kila mentoy ba onom don su kajing hiar jung kador panang ne sakmat kador kan su dang kiu ngaso sarong abang ngalek hante hapo kadai ka godown hante hapo mauyong bangalit pej hanta ngalap badon daw sensar ladap kita kikodan da ngakelinaw hargayang ong kine sensar kipapoy na ong kine baro kipoy na kamau sunram constituency ngong habagum ta pile gumno yun sensar ong sar kane usensar ubala mahabandi bagkador kabahe ha bad yaw ne usensar ba ubha quality ngan pa syari arab uom hilaban modor nanta ngalek sa kaway kudam ngalap bawdon kila terpat ntar sma ubi bahagi kila terpat onda ngalong kine pada gide ne kine ru kide nang te na mau sendram sar uom kine te kila ador ha mentahayaw namar balay kilong kiba sma ubi bat kiba bahab haki quality de kita kila terpat uang ngapa sa Thailand ngapa sa Bilat ngapa sa Amerika ani kome pilaban mundur konong rep jongi baro ane bakila terpat jong pi kisensar jong pi kimne hangne hajela jongi kipoy sabar kari jongi kadno gading so sarong jongi denam day de habakum ta Mano bayar rap yakinong rep ban penpoy yakila terpat kisensar sabar kari Mano HM Syang Pliang Dainam day day kata bangi day banjit yakinong mikmat kibala banra yakagerdan jong kinong rep day banla banjit kinong mikmat kibala banra yakagerdan jong imlang salang banra ikakerdan jong kathan jong ibargoy bangin song sarong ikathan lejong de namar kata padlok biit ar hajar khapra de menta kinong rep ar hajar arpolai menta ar hajar arpolai snap chane kaya cenda jonga kade menta jong no kena samla yes yaki kena samla ki kena samla jungi menta kin yo kam yo jam haki bon jaka ki baro namar balai kaya jenda junga kadai bangan ai kam ai jam ki kon samla hakani ar hajar ar pulai ter syakman namar kadang adon kam ki kersian ki kon samla jungi baro ki bakhat prasnem sheneng bakin sedang bakin tresitam bakin pas bahai ki exam bat kumjo bangin yo ban ai kan jingkersyan ni kini ki kun samla jongi ni sauto baman ka thliu ying ngidon ki kun samla ki ba syusyong kam tamjam kidon ki kun samla jongi ki bala pas BA ki bala pas MA andre kilwan phai na sor silong ban syong alaying bakim yo kam yo jam kadai ka kamram jong ki nong yalam ki nong mikmat ban perkhat ya kan jinge jong ki kun samla Om tang haka konsumsi andrai haka jela jogi barokaway. Dai namar kata ngaong khpat jompi. Bangidon ka ambition ngidon ka target bangidai bangin rap yaki kon samla jongi haka ni ka konsumsi jongi. Kikam kibat up ipenda jompi kibabelai kikam sipai kikam pulit kikam batalion nangta kikam apo LD apo sekretariat kikam driver kikam pion kumta ter ngingit ba
ngin sawanra ya kata kejingirap minta jompi parlok bit menakas ngi ngadawan nasor silong namar balay ngilalek bandon benta haka jing pelat ya ka manifesto jom ke parti BJP kalau ngasin ke penunggong baka BJP ka penmi ya ka manifesto kat kum kane ka kot ka bandon hang ne kamat jonga bak hakane ka manifesto kamut kadai ke kamut kadai kalimti ya jungi ya ki kam ki jam ki bangi ngin tray mta jompi parlok be bakane kan ong sepang kajing tukam tungjam ya pedagi kon samla but kane kakot kabau la pelaj pajba matasi kadai ka vision document kadang mut kadai ka manifesto kadai ya kikam kijam ke banging intre hakini isan snem ki banwan pandang isyong ka sarkar bat kata kalong baku mangingitip ba menta karukom tukam tungjam hak jela jongi hakani kisik peniat ka sarkar MDA kalalong turmur bahado lakulmar kejebing joki kon sabla jongi abaki apply yaki post joki kadno daki benai ro jusha khon bandon ka written test anda ladap ka written test sim daki snam pade ban khot ban pelong ya ka interview kadai namdai den nomor kada bangin pencanai ya kirukom trikam bangin penkloy ban penstet ya katungkam tungjam iki kon samla jungi ngilamut banwandra da ka Meghalaya Combined Recruitment Commission kada kamut kandon bet da ka kerja commission banthungkam ya menta ki kon samla jungi ha ka jela jungi ha ka ju kapor perlok beik menta sngi yakwa ban penpena bangidon ngidon de kato katne ki issues ki bangilarai ya benda ki long kmi jongi baki long kmi jongi kinyo ya kijing mentoy na kane ka party jongi bat ngi kwa baki long kmi jongi kinyo ya kijing mentoy namar kilong ki kmi ki papanya ya kayeng kasem bat kumjo kumbangi ai ya ka jaj chak kantai ha kane ka jela jongi nisngo ba ngide ban ai shu ika buram ya kilom kmi jongi de namar kada kadau ka parti BJP ka ong ba ondon da ka ka scheme ka bakikot ka pan nong light scheme ha kane ka scheme ka pan nong light scheme on ai san po hajar tengka ya kito kibayo kon kentai bat kum jode on ai ya kencing pule klem siu sinaya nadu ka kelas KG hadu on the pass MA rukum jo ya ki khon ketai jongi kenang ba ki khon ketai jongi kinang yo bor susu ban ai ke empowerment ban empower ya ki khon ketai ban kum jo iki long me on dandro kawai ke batalion joki kentai kumbalarai da kane ke dokumen mentagasngi baya kata ke batalion ban khot da ka than nong light batalion kenang ba ha kata ke batalion on don bet tang ki kentai bangi don kam ya ki khon kentai jongiru ki khon samla kentai bakin yo kam yo jam ha kan liang jong kane ke security bat kumjo ban yo ya kan jing thungkam thungjam hiki kam pulit kedang don bun kiwei khamtam ya ki nongrep menta kane ka parti BJP karai bon ai de ya ka PM Kisan scheme ka ba borobor ki ju yo tang riu hajar takas
sistem manta na po ka PM Kisan on penkiu ban ai jingerap iginong rep pra hajar tengka man usnem naka ngriu hajar kan kiu siya ka pra hajar kade ka parti BJP ka ba perkhat ya kinong rep dai kinong rep kibanyo ya kajik mentoy namar kata idadon bun kiskim yang da kinong rep laong hamne ba ya kito kinong rep kibom don kendau lejong ya ki ru on kersyan nakapisa kubalai hajar man usnem kenang bakiyo bakin khiet yu sembay pat kumjo bakin trei ki kam ki jam jongki bat kumjuru ngidang don bun kiwei ki issues ki bang ide bangin trei menta jongpi ki paiba on ai yau khau yau dai ya gamlu ya ka pnyang sya kito ki paiba bara tanda don jingsiu sinaya kata kawan kajing penbera nak BJP ki paiba bara kinyo yu khau yau dai nakta ya kamlu ya ka pnyang tanda don jingsiu kata kalong jingkular jungi naka party BJP naka katkung kane ka dokumen bat ya kane ya ki ini bara larai bat la approve daw Prime Minister jungin Narendra Modi namar balay ban tray kini ki kambaro ni don kam banyo ya kapisa naga kti jong Prime Minister jungi de kumta kidang don bun kiwei ki kam ki bangidai bangin tray mta jong pi bat kumju kan sa don de kajing siang ya kan ikasurok kan kumbala brai mene onyo ya kan ika mau plang balat road hadu habalat kan ika surok mau plang balat road kan salong ke surok ke bahe bah bat lese phi baro ke bawang iba em mene ngi sayu i ya ki surok yong om dai su ya ki surok sao dan dai Parlong beik ngidang don bun ki agenda bentrai benda kaneka ya kaneka konstitusi jungi kaya agenda ka bandung kong ka bangan bu akmat jong pi parlong beik kan long bangin pli ya ka civil subdivision hangne hamau sunram anda ngiladap pan pli ka civil subdivision baro ki office ki badai banwanra hakane ka thanjungi on sa pli kawai hadin kawai kat badan sarkar handai po district po is KCL kito ki office baro kinsawan ban pli hangne hamau sunram jungi bat hangta ke ki khon samla jungi kinsayo kam yo jam kini kito ki banyo iki kampion iki kam cukidar ki kam driver bat kum ta ter baro kinsayo iki kam lada amla banwara ki civil subdivision nginumla ban kum kam dung jam ya pi ki khon samla Ndrai ngadon kam ya kecing job ya kecing kerjaan jompi kenang ba ngin trei mata jompi ngin wanra iki development kini kita hanjungi dari lemba ka sarkar BJP ka pisa don kam na Delhi dari namar kata kadau ngidon kam ngin poy ya kecing job ngin poy ya katong kenang ba kini ki kam ki babon ngidang yo bangin pentrei ya mata jompi baro ni sautu ba hakane ka hanjungi dang don kam ya ki development ngidon kam ya ka college kawai hapo mau sunram bar ya ka taru on sawanra ya ka way ka college kate ka college ka badon hangday menta kate ka college ka baremba day num day kade ka college ka barem adu kata ta baki student ki papule hangday kilawan ban mudoy sana ki ong bangimla syu bangin siu ya ki fees hangkade ka college namar balay kala amrem pelat ya menta jong kini ki baduk masuk day hangta ngalarai bangan pli kawai ka college ya menta ki dok kisuk jongi bara hangtai hapo mau sunram kenamba ki khon jongi ki baduk kinum day ban lai chenu sa sor silong ban pelut ya kapisa jong hikmi ki pa banda sim sa kaying mau baywai nangta sa kajinglut ka badai ban pa pisa na ying na sem don kam pangin pli yaki higher secondary school kambon susu akan ikat hanjungi ngidon kam pangin pli ki secondary school kumjo dei hangta pangin yolat pangin ailat yakini ki kum samla jungi aba pli school kamun yo kam yo jam kinong hikai jungi
Abang ipli si school kabun ki khon samla jungi ki heb barir ki yoban pule klem da don jing siu sinaya hakini ki school sarkar parlok be ni don kam bagi dang wandra iki development ki babun nalor kata ngawang ipi parlok be ni don kam bangin bu iki jaka sumar yaki hospital iki dispensary ha ini isan stem ngalalaban wandra iku ga dispensary hangne hasnong jilep dai nam dai Dekato ka dispensary on sa plino tang sudep ka election kita sedang pansinano ya ka kendol la jip Andre ngidang day mangin aisyu dang don bon kita ka ni ka tanjungi kipadang don kam banyo iki hospital dang don kam banyo ya ki dispensary kita kilong ki kam ki bangi day ban bu hakmat ban wanra onda ngilapoy ki jingjob parlok be ngidon ka agenda ka babun ya menta jongi ban menta jong piru kumjo parlok be ngidon kam tang ka jing e jong pi ngidon kam tang ka jing kersan jong pi sobaha ailat bakane ka parti BJP ka badai ka parti ka bala ban ai ya ka roy ka pari menta jong pi ka dai ka parti ka bala ban kersan ya uduk usuk hakan ni ka jela jongi bat kumjo hakan ni ka konsumsi jongi ailat sa sisir tang sisin ban ailat ya kini parti bahkan yo ban kersan ya ka yeng ka sem jopi sampai pinum babe ngawang lupai pi namar balai ha kani ka time north east jungi ladon bun kini kijela jungi baro ha ka time north east jungi la sensar tak BJP kanagalan kabadai da kadai ka state kristan tai kanagalan kadai 98% ki kristan kadai kanagalan andrai kumno kanagalan kala pediang ya ke BJP balasin syar ke BJP kadai ka jing start jo kinaga hantai namar belai ki kwa e ka ngap ya kedut nang dei nak tijong modi dei nam dei ka Mizoram kadai ka state kristan hantai ba hantai ru don kubar kendai pupra persen kendai persen kidai baro kini kikun kristan hantai kumno ke Mizoram ke pediang ya ke BJP ban hantai uci ministeru udai na ke BJP toong yang balada ke Mizoram kan nangalan kala ban pediang ya ke parti BJP namar kini kibriu ke bastat ki ong kumno ki ong ngi don kam ya ke development kan yam kan syong ke donot jungi ha ke mesim jungi adom la ban klong ya kata kan nyam ya ke jinget jungi da mano day tang mangi ngilong try ya ke jinget lejong day nam day den namar kada kini kibreu ki ba persya ya pi ya nga kini kibreu ki ba ya banakan bas keleng ki penting pensmet ya kini ki long kmi ya ki khon samla jongi ki ong gumno ki ong hanau ba sempliang sakhang khardap na ki ying mane day nam day ki ong ta la mo ba HM mun likhang ki ying mane kam dei ke ying mane jong ba HM dei nam dei kadai jong kebalang padang tang idon bara ki para mangai dei ki ba dei ki khon kristan ban uba sang pliang ru udai ukhon kristan ban lada uba sang pliang ularong hang ne parti BJP urung da ke jing sung tho bang sung tho bakan ne ke parti BJP kanumla ban kata ya kaniam kristan kalau ong lupai pi kumaong ba em mane kila sapriang kidur jok itu ki ying mane bala penpra satu bala thang satu penban ketua ke ying mane kadai sa Burma badla da kadai sisa kum kata ke ying mane kubala ong hangte po Chhattisgarh te ha Chhattisgarh kadai sa adu satai sa jam Delhi kadai ke basensyar mano om dai basensyar ke BJP ka sensyar ka Kongres hangte Dementa ngakli ya uparlok kongres kandidat hang ni mene ba udang ong ba ke BJP gede ke persya ya kan yang Kristan te juba parlok kongres ba hapo Chhattisgarh ka sensyar ka kongres haka state ba sensyar ka kongres la thang ya ki ying mane dementa pikno e ke BJP de hantakin bagi beliau ki kwa tang ban penting pensmit kila spread viral ki bom day ban le tin namar kata nga syuang tangkat ne perlok bi nga ngadi kun Kristan nga yeng
ya benta uway ukon Kristan ubadon hakane ke jelajongi. Bad ngaong ba ka parti BJP kanumla pan kita yano. Balara sisya ka parti BJP ka persyang banwandra ya kano no kaan lane kano karukam ban persya ya ka jing mane blejungi nganlong uban nengkong du ban mi na kane ka parti. Bad anda mi mga nganyalam sedangnya pi baro sabar jang kane parti biang nembiang. Di namar kata sumbawan no meeting wanu ismi namar leader jong pi udon hakmat do. Balada don kano uday une uban yalaj ban ya saj ban umodi day une uban yalaj ban ya kerdem hantai delhi persya ya kano kakam makile ya kanyam jong pi bat jonga. Biang nam biang. Ya bangila biang kata kabun mentangin pentelun ya kani kakam ban penjab yuba ecam campliang. Biang nam biang. Nyombet ani tu ya kubor ke Bahatam mentas ka kubor ke Bahatam the best news of the day kadai ba menagasi kadai tebot jong kito kibadon jing dunah ke khotmet kibadon kidai riu temen hilaban mundur bang ilayo kan no teli kibot meneh ngilap boni lupa nado meneh ngilap boni nado meneh de kispak teli kibot ha ke BJP nalayo report naki leader jongi keleng ke konstitusi kiong gumno kiong sir hangne latep sifo teli kibot sar hangta latep arho teli kibot sar hangta latep san teli kibot kumta ter latam spa lupa mentakasi mangibara ke BJP kadak kababha day nom day injot nang inom job nom job haka nyambay kublay sibom ngin yang nyombyang sa sisien da kajing ruay mo kublay